donnez-moi de la moulaga, de la moulaga, et 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 donnez-moi de la moulaga. Je me rallume un zoula, je récupère de la moula, j'ai même pas dessoulé. Eux l'enfoiré, les méchants, tu me reconnais, les te bois, les choquaises, les tempêtes de la monnaie. Donnez-moi de la moula, une bouteille de collal, j'ai même pas décollé. Qui t'a compressé, c'est pour mieux décompresser. Demande au WC, pas du rap de caissier. Les aristocrates sont là que pour encaisser. Caissier encaissé, je sens que je vais tout casser. Totorina, juste avant son décès. Guitarisé comme un mec d'ACDC. Donnez-moi de la moulaga. Donnez-moi de la moulaga. Donnez-moi de la moulaga. Donnez-moi de la moulaga. La moulaga, donnez-moi de la moulaga. Bastırdıktan sonra açın. Bastıq açına. Evet, buradan yəni sizə direkt atacaq Royan panelinə. Təbii ki, mən indi Royan panelini açdığım üçün sizə ən başdan nasıl elədiyimi göstərəcəm. Ən birinci silin. Silin, evet. Sizi Firefox'a, yəni sizi Firefox'a attı. Buradan gideceksiniz Google'a. Google'a yazırsınız. Yani Firefox'un Google'a. Royan paneli. Royan paneline tıklayın. Aşağı inin Royan Castbox on Roblox tıklayın. Tıkladık. Evet. Buradan sizi bıraktı. Buradan basırsınız Royan. Ve burada əlavə edin basın. Ok düğmesine basın. İndi yani bundan əvvəl yəni sizdən hesab adınız və şifrənizi istəyəcək. Onları yazdıqda, yəni güvənli şəkildə, yəni sizi buraya açacaq, yəni bu ekrana. Bu arada mənim şifrəmi işlədərək 5 Robux bedava qazana bilərsiniz. Bununla gidib Robloxda paltar zadala bilərsiniz. Hələlik dostlar, videomuz bu qədər. Hələlik, bye bye.